Ku mugoroba kuri wa kabiri tariki ya 8 Mata mwaka wa 2025, Minisiteri y'Uburezi Mineduc yatangaje ko ishuri Ecole Belge de Kigali rigomba guhagarika imirimo yaryo kuva mu kwezi kwa Nzeri kuri mwaka wa 2025. Iri shuri risanzwe rikurikiza gahunda y'integanyanyigisho y'igihugu cy'Ububiligi ryahagaritswe mu gihe mu kwezi gushize kwa Werurwe tariki 17 z'uyu mwaka wa 2025 u Rwanda rwacanye umubano w'Ububiligi ndetse n'urukana abadiplomate babwo. Gufunga Ecole Belge de Kigali bije bikurikira itangazo ryashyizwe hanze tariki 27 Werurwe mwaka wa 2025 n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, aho ryabujije imiryango itari ya leta yaba iyo mu gihugu na mpuzamahanga, imiryango ishingiye ku myemerere n'imiryango igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda kugirana imikoranire yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa se ibigo bishamikiyeho. Itangazo rya Minisiteri y'Uburezi risaba ababyeyi barera muri Ecole Belge de Kigali gutangira gushaka ibigo bakoherezamo abana babo kwigamo. Rigira riti: turabagira inama yo gutangira kwirwanaho muri gahunda zikenewe zo kwimurira abana muri gahunda y'uburezi isanzwe y'umwaka w'amashuri 2025-2026. Itangazo ryo muri Werurwe rya guverinoma y'u Rwanda ryamenyeshaga ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba mbere no mu gihe cy'amakimbirane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari muri RDC bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi runakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. U Rwanda rwavuze ko rwafashe umwanzuro wo gucana umubano n'Ububiligi nyuma yo kubyigana ubushishozi mu ngeri zose bitewe n'imyitwarire yabwo ya gikoloni. Ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'abahagarariye abandi mu mujyi wa Kigali muri BK Arena tariki 16 Werurwe muri mwaka wa 2025, yavuze ko Ububiligi bwahereye kera bubangamira u Rwanda kugeza naho bwanze ambasaderi warwo Vincent Karega bishingiye ku kuba ngo ataritwaye neza mu bibazo bya RDC. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gushyamiranya ihuriro AFC cyangwa se M23 n'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe bafatanyije irimo FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, Wazalendo, abacancuro b'i Burayi, abasirikare b'Ababiligi n'abandi. Turikiri kuri iyi ngingo ivuga ku bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari, reka mbwire ko Perezida Paul Kagame yakiriye muri village Rugwiro Masad Bros umujyanama wihariye wa Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku mugani wa Afurika. Ni kuri wa kabiri tariki ya 8 Mata mwaka wa 2025, aho baganiriye ku mikoranire irambye yageza ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari n'imishinga yo kwagura ishoramari rya Amerika mu gihugu no mu karere. Masad yavuze ko we na Perezida Kagame bagiranye ibiganiro byizeweho gutanga umusaruro. Yagize ati: "Jye na Perezida Kagame twaganiriye ku cyerekezo cy'ubufatanye bushingiye ku ituze mu karere, amahoro n'iterambere mu bukungu kandi hashyigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byose bigize aka karere." U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisangana ubutwererane bumaze imyaka irenga 60 kandi ibihugu byombi bifitanye ubufatanye n'imikoranire igamije guteza imbere abaturage ahanini binyuze mu mishinga itandukanye ibihugu byombi bihuriraho. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanzwe bifitanye umubano mwiza ugaragara mu bikorwa bitandukanye, aho ibihugu byombi byizihije ibirori byo kwishimira uko bibanye tariki ya 28 Nyakanga mu mwaka wa 2023 byabereye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. U Rwanda na Amerika kandi bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu by'ikirere yashyizweho umukono mu mpera za 2022. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zishyigikiye iterambere ry'u Rwanda mu bijyanye n'ubuzima, uburezi, ubucuruzi, ubukungu n'ubukerarugendo no guteza imbere imiryango itegamiye kuri leta n'ibindi. Tariki ya 3 Mata mu mwaka wa 2025, uyu mujyanama wa Trump Masad Bros yasuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC maze ashimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye gufasha gukemura amakimbirane mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Masad Bros yagize ati: "Nta terambere ry'ubukungu rishobora kubaho nta mutekano," ndetse banasinyanye amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Urugendo rwo mujyanama wa Trump n'itsinda bari kumwe barimo gukora ku mugabane wa Afurika. Nyuma ya Kinshasa bakomereje urugendo rwabo mu Rwanda ndetse bazasura Kenya na Uganda.